Mimi naitwa Senator Karen Nyamu. Leo ni kumoto manze. Na jinga kiaria ukamo. Gatho cia mwanya mwiroreri witu wa Jos Kenya TV ori githini wa ceceni no njetekeria kunyitio geni nigetha tugithi na mbere gukumenyithia mohoro mothe maria marakihanika thiini wa nenda citu cio kinyanire na ngihoka ati wi thayo wa mwathani haria na ithu tugithite na mbere gukumenyithia mohoro mothe maria marahanika thiini wa nenda citu cio kinyanire ni ati rucine rwa muthe ni twokira na kieha kinene muno ni tondu kuria nenda-ini cio kinyaniria andu aingi muno na mafans a Loise ni makoretwo magicomment ona ningi gugucakaya na mundu gwitwo Loise thutha wa Loise gukorwo atiga ndumiriri ati ni arakorirwo agitigwo ni mundu gwitwo sister yake uikaine ta Penny na ningi ni aramutajire ta murata wake ona ningi confidant wake na kuhetukira Facebook account ya Loise ni arakinyira hana na acoka arakiuga atiriri, unfortunately I have lost my sister Penny, my friend and my confidant. Aracoka arekira emoji cia kurira na aragicoka arauga God. Ningi andu aingi muno ne maragiyukire hau na marakihota gucakaya nake umwe etakezia wa Kariuki ori arakiugire no may her soul rest in peace. Okay, oreto Sami Ondimu ogare ni arokire hau aracakaya nake mundu gwitwo Wooiii mukimanini arokire hau nake aragituma condolences yake message yake ya condolences andu aingi muno ona ningi ne maragicokire hana na maragicoka maracakaya na maundu maya na mundu ungi arakorirwo akiandika message imwe iri aragitumire andu aingi ningi magicoke gucakaya nake zaidi ni mundu gwitwo Karango wa Muraya ni tondu Karango wa Muraya ni aroire ndeto ino na aracoka arakorwo arakimiariria haria thiini wa Facebook account yake na aracokira arakiuga atiriri guthomere mwiroreri aracokira arakiuga atiriri, my sister Loise, may Jehovah comfort you. You have done your best to save the life of your loving sister. I remember when you called me last week and you told me how you are planning to take her to India for further treatment. Jehovah has done his will. May your sister Penny rest in peace. Pole sana sis. Macho ni maundu maria Karango wa Muraya arakorirwo akiandika thiini wa account yake ya Facebook. Kendigire ndumiriri yaku au thiini wa comment section ukijire ogikorwo kiendithiria sister ya mundu gwitwo Loise condolences message tukiona ni kahinda kangi gatari karaya.